Debe ta sharing zamling ki chota kansar to yip netu kyapte koktapsu. Gega pinzu zhowon kanko zammase, genan tu yang zhowon kanko ki sichu zimbekab. Che ngenja tenbe jebur geji zomri tudungwe ne. Mang tsosur zamling na tse ngenja tenbe kewan ta zombobo nabe gongba tan zomri jeba ngotu shuche. Lotop tenbe zamling sabashi chado ki lerimshi koti na yubatang. Tarang pimi gwenggab chinur kwanza kiamgun chenpucho ki gyagar ki zombobo chakchen piko ayar ladang tentu. Chamze sabun shebe jushi to lingmu ki lerimshi koti gyanan se song. Thank you so much for joining us. How have you been these last few months? I think you should check my face. You look very healthy. Very healthy. And my voice quite strong. Yes. All this, I believe, because of India's tradition, Karuna and Ahimsa. Pimi gwenggab chinur kwanza kiamgun chenpucho ni kongchan kechu gyata na pep yu kyang. Gyundu zamling ki chota kansar songchu tang songshe nangyu. Teshin keje zebu jebar unji nangyu so zedin hajan gebu yuwe gibu tamba shikre. Yina yang debe dawa nga la gewe pojan na shumu yindab. Kunyi ki kuyu tushi kor gandhi shudu. Gombu kanyi ne tu dagdu gomchu ngamle nangshin yuwe chambatan tsewa meba. Dongi jebe dawa teta ni gyagar ki nawe rinne shada yinbatang. Te chu dinchung tang dame le sobe dawa to samlo tingsab dang tuba chuna. Zamling di na kange yuwa tamche nang su zamle. Teta ki zawa nyomombe lor tuki yuwa te ra chugre. Teta nyomombe lor te dor tuba chuna. Rangshin nyigar pendo yudab. Gyagar ki sosyo nawe rinne ta larsu nane tingdu ki shiyul hendu mangso la ngochu tuba chuna. Gyagar la zamling na shidi tang chanze kongbe ki shabshu chukyu nuba yunye re la ter ngebar tu shu kya gogu rechi nenchu kya nang song. The India's tradition, I think, have great potential to make contribution for world to develop peaceful, compassionate world. Shize kusha piko ayar lagi thapar chati minyuwa shik zomti na betu. Kwanza kiamkun chenpucho dan lendu open road shebati jazom na yudu. Thirin kwanza kiamkun chenpucho ki kwampo kanyi ki yuringi chato kusha piko ayar laso. Kongtabi yuringi chato nabe kwanza kiamkun chenpucho ki kuzi shibu tuki tamja shi thagi kor shibra kene chadar nangko kor kanawe kab. Thank you so much, Your Holiness. Thank you for sharing all your wisdom. We will remember your 4 commitments. And I'm glad that India will sustain the Nalanda tradition and Tibet has brought it back to India. Shize jebur zomri tudun ki lerim sabat teshin unzu nane tawa nizam chin tubatang. Te na thabar zamling na ngenja tembe zomba po oran parmuk la thang. Jumba Lahiri, Margaret Atwood, Ruskin Bond, Siddhartha Mukherjee sonel henshuki. Kona be zomri thang gongbe kor kamyo nawa kha thatot chekudu. Sugar daram salane arilungti khangi sarko batin sangma